Poštovani dragi ljubitelji, najveća paprika na svijetu. Ispred nas je paprika iz roda Capsicum. Znači, u pitanju je Santaca Hot. Da kažemo, isključivo saksijska varijanta ili otvorena varijanta, jer paprika raste do te veličine i visine i to je to. Ne može dalje, jako su sve ostale paprike ogromne, kao što možda vidite. Ona nije mrdnula s mesta, to je njena visina, znači to je saksijska sorta Santaca Hot, nekih 25 do 30 hiljada skovila ljutine, znači ovo već prezreli plodovi. Ja sam ostavio zbog semena ovu biljku, evo pogledajte, znači ona ovako kreće, znači vidite, znači stablo i onda pusti, ona ne može da ide na jednu granu, znači ovdje smo pustili 2, 4, 6, 8, 10, 12 grana, 12 buketa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 buketa. Santaca Hot, izuzetno, da kažemo, zahvalna, lako se gaji u saksiji, lako rađa, nema do odbacivanja plodova, možete ladno ovu sad biljku počupati, okrenuti na opačke i ostaviti za zimu da stoji. Santaca Hot.